Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri hiritartasun unibertsalaren pasaporteen banaketa ekitaldi honetara. Aiana, Alice, Alasti, Alejandro, Alfa, Amina, Ana, Andrea, Ángel, Ángeles, Angelita, Anu, Arno, Arroba, Ayeres, Asunta, Bashira, Begoña, Beñat, Pilar, Asociación Esperanza Latina, Asociación Intercultural 5 Estrellas, Banaiz Bagara, Bekoz Beko, Elkarrekin Kooperativa Ongi Etorri Eskolara, Eskuaie, Fundación Ansis, Gogo, Ime, Atorki, Caledor Caico, Lacari,